Saga na ya maso. Bega quit like ya maso boy. Me fe na dey. Onya careful. Baby on nam no na wodi no. Me ho se ye be demand no. Baby your call your be ordinary be ma call ya ade no. Me ho te be. Onya careful. Shen come 21 years. Me need for ketewa. E wo mu sa be na se ma make the party for money ho me na me say. Bega quit se kwadi adro bi me ordinary be ma. Na me nsuo kura nka watch chidi bebre se de mu na ansha na se. Ti se wo mu nya dura no afa so. Sini mu adwuma. Na de enti akoma wudu kura agu no. Bega quit work 80%. I'm telling you. No correct. Erade nyame ntumi nya ade wa bro be ye difudwuma. Adifudwuma de hu hia. Nanso nkofo bi, onim se asofo bebre abodam. Eye ne ni bredi no. Ba ko fo tena agu aso, be so tena so wumpo emfa ne sama nsi so. Ente sa. 2023 sofo bi oyisu bofo Ghana bi abofo ehye me bofo na se. Sofo bi oyisu bofo Ghana bi a. Obi abofo hye bofo ase. Me bofo panidi di abrije isu. Right, abusha samre gu so hwe eye Adepa TV a samre de yen saka eye Seer wose abibam nyina no bofo ba kopɛ esi da so fo ne obi ase bofo ebebusa na won bofo no so no ene de Seer de kan mo afisha pa afen komato ye se pombo ko de ya manfo asori atia me but Awurade ama metumi che obi a wo Ghana nto bi amfa machi nka fam da na abibam bofo na manfo tumi sori tia ma na ye sa won se Bible se ye ko asa no ewo nam de be honhuma na mo ne yetu enti nipa de ye be sori atia me nipa bebre na sori atia me na nipa bi o sori tia me bi en mago aso Ghana ha emu asofo abayi doma e sori tia me pe me ne go ase didi atroto me so bi achi aka fam ho ye pa good de kan yen hye eye Ghana asofo a se mu di o man so anase mo ye nyame adwuma wa ase amanfo pi abamabu Ghana so because enkom hye bia na eba abontene yen hye ba ko eba ye sofo bi be kan semifa akrobeto ho chirem kwase nka enu sa fe no kwawie no na akrobeto wan hwe ya obewu enu so akrobeto mo ntu kwan mo nye se akrobeto tu kwan ye bibia news na akrobeto be ya no otie bi adna Ghana fo sofo se mu dua bosa dika no nchaka se nkoma wo ani Adepa TV management bibia no my Ghana at large yase bees ba ko asay na ye nyine ntam enti asay bees ni na enti ye kan se bees nas ni na den asay no kure Awurade nyame ntumi nya ade wa bro be ye difudwuma adifudwuma de hu hia nanso nkofo bi onim se asofo bebre abodam Ghana asofo bebre abodam me kire bade bi ne o ka asofo bebre abodam ene sei me kire bade adwuma senka enye nyame adom a na nka nkofo bi amamu ankoma ye mobo e ya asofodie ebi sa asofodie ye adwuma en certificate na ye na nkofo bi wo ho a ote akura bi ase wa nko suku abusu no film sika nim ahokire wum medika akọ kasa asem da enti ebi a adwirimu ka bi yese ba no so no ko gyina park bi so wo ya asore onya nipa tu bi ewum ano be hye kuma asore be hye nkran yese wo sofo but wo sofo dio wo sofo wo piti kan Awurade asem oboko tu ka but adwirimu anka sam o yare ndi ne sema waka bi ama wo se nipa o kasa but sabi na adwirimu kan so what you say enti asofo bebre amanka ofu bebre abama budie nanso still asofo pa den ye wo ho yeah ye wo ye ne nyame afra ya ma yetumi ane ye wo mo abamu adi suku ni book abamu ane ye wo de nyame ahye da apaaye enti no kura sa asofo bi se adwuma no but ye nso papa ne ye wo ho o hye sofo bi a obehye nkom efa aye akrobeto ho a ne se video no ababontin utie bi wo se akrobeto ebewu wanhwe otutu akwan dodo a obewu akrobeto tutu akwan amanfo se ade na mo hye nkom fa stars na skanti na mo hye nkom na na ze okay di kan no ade ba ko ne se ma me nkan nye damage control we ye hye nkom because of so be a star o ma yisika but ana mpempi no bi kasa ana mo de mo hye nkom fa stars nkom aho onse ye nkofo bi a omo ye o man nani ye ni mo omo enti ade be si nyankopon da na di kire ne nko adi form ye be ka ho asem ene ye just by the way but as of for no kan asem say video mi nyakakra hwe e na me we no hwini ni mu aso be kana ya atoro me sa of me share no me di gina skills no out of 100 no 1% the ground qualify e wo skill be na de gina so di skill I di we di pa me so ya sofo tio o ya sofo
na wo kasa bebre na me wagina skills so ahwe wo ma hwe de ewu me be me hwe no wa say pan no e de atu nsuom sa asofo no be ka asa ko oni hwe oni mu akobatu bebu no ohun ade da e adwuma nkom hye ko be cheda hwe na mbese me hu akobatu obi oben me tina mbese me hwe mu man fe no kure so obi wu a ba be hwe mu no awale ka chede de bia ni wo sa e trend ni hype na wo de pe but ono ko nya sofo like oye kokobu mani like oye ntani dwie bi wo mani hwini ni mu se awan pacho adna oyanko sofo ana se sofo babo ntene mo nyina mo nyame adwuma uhu se o asem o kan we de eyentro ade ne susudia ade ne asem a ambam ntina wo kan se eyentro na na ene nya sa ambam ene nka Yesu kura nko yetrofo ko Yesu Kristo sheida fo nkom ebere so pa ho osan ka asem sanso nko eso pa ho ne tete mansa na ebam enti nya sa bi obeka ya ambam ba nipa na ngas na okasa nyame nkasa nkyere no wo de na adwiri bi na babu makasa sna me kyere sana Ghana fo asofo ni bi bebre tie etitu asofo Ghana fo abayifo ni bi no sa abayidom me se beti ande no enkofo bi somo wi ase asofo enkofo am mpoma for ya asofo the evil people on earth asofo enti asema asofo meka fa akwato no kura bi anim tro but amfa because me we mu no sa asofo ni mu oha ono kwa onka ho adepa onka ho ya onka wa yakura ono yakura ya 2023 because asofo 2023 o me hu se ebibima mu nyina ne se wo ne bofo anyame ayiw ede de dwumade na obedi na ayiw ade ba akọ nipa nhye ne nsuni emire bi ba na esikani kofi emire bi ba bi esikani kwabena emire bi so ba ba esikani kwame ene kra esikani kwaku han bi asete ebire bi a wade anyame de ba nipa ba akọ pentimi ni ade nkosi awiye but Africa na ba yiri ni brenti no ba akọ fo tena gwa so be so tena so wumpo emfa ne sama nsi so ente sa 2023 sofu bi oyisu bofo Ghana bia bofo ehye me bofo na se sofu bi oyisu bofo Ghana bia obi abofo ehye bofo ase me bofo pani di abrijesu ono na me bofo anyame dinaba obofo di ni say abrijesu yes ase ne say oye an angel of power obofo obo meda obo awia ase meda akofo obofo even ability Jesu na bofo sofu bi okuta bofo bi ase sa bofo na se nye kasa the whole Africa ebibi man mu de bofo anyame de na bokuta tumi osayade kuta honhom no bofo pani abrejesu obi abofo academy yeah so obi abofo academy abrejesu na get say siawan general the whole Ghana de opesia na ono kwa dem na ntemete sia singofo bi ka say obi di sia ma men ka say mo kire Ghana so busia mini sia no wa akra ya we so obi abefa bia na eno na abefa ye I say otui ye gba the power not just here enti Ghana the whole Ghana there say no obi te be bi say or the states here copyright which match na to na ye hwe ene ye ti we na say 2023 edi ye bi ba besia na say no bi abesi no me bere gusunsun no me bere gusunsun but men ka me bere and say me bere gusunsun because everybody me hu ma ko pie baabi o de ko pie baabi na me hu se ya bɔ ame na kase ya di funu da ka bebere gum afi nipa bi a wonyina nyina yi ko nipa be gu bebere pa on the month of March me hu akwanhia on the month of March guy bi movie ya fa the bigger quiz but you know yeah bigger quiz me no yeah onya careful wa anya careful a afi wi anhwa a obe mobo onye careful na otutu na namoye anya se obe mobo afi wi yeah okase obe mobo like bibi anya bi na beto na asese na bi ade bon yanka sa beto se yare amona anto wanku na obe bransa na wawu koma hu se wawura ba bi de wakodwone nyoma bi ba wanhu ya asade na abeha no onye careful me pacho asema wo TV so kan o kan ona so wo kan wa frɛ no ohu bibisa na obona mane we ni ade a na to da bebere kan no men ka se mi de unim se celebrate next time bebere ahomaso pa na unim bebere ahomaso ana Ghana fo ase bi mo kan ana mu na man ko mo nkyɛn me say mi hu ade bi fa celebrate bi ho na me ni number ana me frɛ obi a mo no number so me hu ade afa di pa di fa number so ko ba mfa ma ho me frɛ na my busy wa me record fa send me lesbian abeti na say wow me hu ade a me record fa send na do wa me busuani no ntia na mpempi no some of them no who approach you mo a they wi omo nyoma kra nti no ye hu anu ya beka se na me say no ti be me approach but this year no atmosphere na ngase munye
na me hu sa asofo panifo mienu bi bewu asofo akese mienu bi ebewu this year me hu ebe se Nigeria na Ghana Nigeria na Ghana Nigeria na Ghana Nigeria na Ghana ye be lusu asofo akasefo mienu bi ye mo ho mpaye ye mo ho mpaye pa de pa ye mo ho mpaye afi media adwuma mu yi no me hu se be ma bi su bewu e wo media game ni na me hweman ni o nti no de wonyina ye bia nyina ye de wonyina ye bia no wonyina ye ana mpempi se ye kase ye kire mo se awurade do ne ma bi boni be si nyam bedima fim ti na ye kan de wonyina ye bia ne de nyina ya de pa me pacho big akwesi de ya ja on de o kasinefo adwuma hona se wo ye star be hia ne yi big akwesi ko ba bi ko je adrum ye so mfa ne be ma mesi so big akwesi ade adru bi ye so mfa ne be ma pacho adepa se ma we de so ye so fu beti ma shen kom 21 years we need the forgetwa wo mu sa be na se ma kan na wo asma me ka de TV for money ho me na me say big akwesi ko je adru bi me o de ne be ma na me nsuo kura nka oyo oba na ne big akwesi da ya hwi o de hu nsuo be ya de e o sunsun so see we dem pacho we dem kwadaro ma ka twe san o twe san na me aka twe san ba ka friend one on one men frɛ no sa ga na ka so ya maso big akwesi na o ya maso boy me fe na ide onya careful baby on nam no nuru na wodi no me hu se ye be demand no baby o call ya o de ne be ma ko ya ade no me hu te ye be onya careful da see me pacho we de ne dim ha ye team so asema o kan we no oba bi tie ene se obi ko oba bi tie one ma ebe ha the problem baba say I'm not here to be go obi awade ba me ka fact say ye obi die koi obi die ne die koi say on so pe obi die ne die koi say on so pe onya careful na on se sana akwan na enu na waje a wonim se sini adwuma nim no wonim se star owo kuma wudu a na ogino sani nuafo ba wonim bakro bega quiz oh me we dey see abi pacho me wo hwe o me that's not on our me dey give for dey me na make am asem me say se kuma wudu begu na amanfo atoto mo ho aduru a enipa wo ye bayifo de evil kuma wudu bega quiz me na make am chero me pacho ade issue ba na nsen na ogina fa issue kwa adbe na me bie mani no me hu say bega quiz e dey celebrate kuma wudu for bebe na mu nuro so chichire wo mo what should be blessed the woman answer say this a woman munye dra no afa so sini mu adwuma na de enti akoma wudu kura agu no bega quiz work 80%. I'm telling you yeah asema okay dem na on stand na akwan bega quiz on stand na akwan anya se nyamya temu ba ne so me de ni sia one general that's my name abusia ogusa hwe Adepa TV sia one general ene na adibimam na before adibimam nyina no wose ene 2023 oduna nyankopon ayi no na ba chana so bofo ndi say abiligisu bofo yo azuka bofo ona agiligisu bofo e bofo is edidoso right but abofo mguma hodo na bebre you above for thousands of tens of thousands bebre you were giant angels there were semi angels you were demis you above bebre I say soft be catch was say ohun bofo gebra oboa so because who before rafa oboa and am hu na me dem hu before ra obi e no before rafa nyankopon no kote so hu ne da na ba hu no odi fo bacho wo se Ghana so for no musiswa musi ye bofo onyankopon yusu ye bof me bofo dinim make say abof asofo be bre so the guardian angel yusu suma sem se wa ya moa wa nyina ama wo a wotu ye betima kire wo de ne ye yinu wo hu obo betima bodi foforo na akire wo enti me guardian angel me nam na ye fe na village yusu me wo abofo be for me mo bofo be fe na iyaburu me osichi mo nateria mo jabire kus buta abofo ko be 5 but 2023 the whole Africa be member for bofo nyame yi no ye fe na village isu bofo pani abiriji holy abiriji isu on say 2023 odin be 2022 ono na wo se ni pani na sugu ne so abofo bia hyenase obi abofo aye me academy bia abofo academy Sivadu chedua mu bofo ne oyi adu chedua o papa he papa me bude pa o papa to no so ni mu odu papa yes but the same say o hene ba ko ntimi ni ade nkusi ya bi no kwa mo bia ba am fuchini but ebre 2023 mu idie kwa kusi ya me bofo ne wo so bia abofo academy hwan o aja o hwan obi abofo academy mo bi adi o sia one general ese aja one o piece de na ise otumi se nsem di akiri na sia pacho eni die mu enkom sha kan ye no
fa nkom hye bebra wakeka no obetuma yehu bibia na on say ade ba kuni obi say ana wo mo ho mpai Bible say adi bo na je ba ne je mpai bo ebi gya kom kire ebi gya kwankire o ti ase enti bibia na ye mpai bo ti mabeka no nti ho me ka so no ye nyanse no otua na mo ba na me bo an ba no se bi obekọ aboso so onko obekọ so onko me ba kama asem am done me ni hwia me ye me ko bo ho mpai me ni sa time no ni sa time de ko bo mpai me ma your time na me bo ano nya de me ni sa time okay good eja obi tie ni a obetimi do number bi ana se wayi bi da to jan se bi en case of say asem a okan no obi wa se bi o press oba na eja obuwa no mpai bo mu ne sa no ma okay me number a wo fura betimi afa my office number no 05460701888 05460701888 iba wa buchira ye +233 +233 5460701888 yeah okay no me personal number wo chat mo WhatsApp on so beba okay abusia Seer one general ana ne twe nkomo ewo adepa TV so efa ensem bebre ba wode atu edwa no eho wo so betin do adwen kire ede aba ewo adepa TV eso anti samre de Seer one ana ne bonkomo ewo ha no no anti samre de eja dwumade usumi a bebre me fa makosi adwuma do fa ajo manage ho ye pa tap send quantity fa so send this car ede ba fi ye ne wa mana ne ye wo Europe ye America Canada wo de ne se fa phone ko Play Store darudu obi se promo code na bo adepa TV promo code shim obo shim ma pesa o Europe 5 through one make Canada $10 so send this car be fear free of charge tap send na quantity obi afa so SMS ka na so yasen e wo bi Seer one pacho ma men kan kom she wi ntwam rafi onyame de me hum ko pie kotoka international airport na wo so yedi mfunda ka bebere gu kotoka ye yi fi plane ma ba de kasa kire me se obi bu abrochira bompa ye ma no ma wo se nko bebere bu me ma bagana abrochira bebere ba 2023 yes ma wo so yedi mfunda ka bebere ye free plane mu kotoka international airport obi bu abrochira ma mpa abo munya den ma wo se nko bebere bu akwantu me de mu funa bagana be hie wo me dine kwa kusia wan general se akasa abusia aha na de komo dwi ni na AC nti wakasa de na gese bibia AC abusia dwumadi medana akosi adwuma doma from agio manage ho yie pa e be sa hia biem the party so producer ye bibia so am Joshua on ye to bibia aduma nyame ya aduma e be sa hia biem ya kram